May kisan metong ne ang TikTok, king kulay ting gobyerno king digital safety. Lako ne ning TikTok ring hanggang advertisement, dikil king sugal. Ay report. Kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology o DICT na itok ning video sharing platform at TikTok reng hanggang real money gambling o RMG advertisements magumpisa ngening Biyernes, August 22. Agpangkang DICT Secretary Henry Aguda, mismo nging TikTok yang migkusa at tanggalan reng amano ang patalastas bilang pakibat king direktiba ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. at king kampanya ning administrasyon para king meto nga ligtas sa digital nation. Dinikdik ng Aguda na mahulagang suportan dareng global platforms sing programa ng gobyerno karas king digital safety. Kapamilatan na kanuning pangalako dareng advertisement king sugal a proteksyonan lareng kayanakan. Kareng mila pa sa banwa, merakal lareng advertisement king online casino, betting apps at aliwapang gambling services king social media, amig dalang kapigaganakan king publiko at gobyerno, uling malagway ting ma-access, pati reng menor de edad. Kukulay si Marcos na siguraduang ligtas yung internet para karayng Pilipino laban king online gambling, scams, misinformation at data exploitation. Kayagnaning kapag nasan na gawang mabilis at responsable ing internet access king bansa. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.